asas vakalaraqta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Linoza Bursiyedova çalışayım. Hayırlı akşamlar. Ковид керчеклігі. Не olsa da vaksinasiya kechganlar siyrekçe hasta ola. Sonki ay içinde Kefe hastahanesine 7 bala düştü. Tıbbiyette altın ısım. Daha yakında cenk bitti. Yarımada bozgunluk alında neyroxirurgi hizmeti yok. Ve Leningrad'dan bir kadın, neyroxirurg kadın keli. Ахмеджетте belli profesör Vera Lesnitskayaga bağışlanğan memorial taxta açtılar. Oz elinden yasa. Biz şimdi onu MЧС ve Koy Hocalık Vezirliğine teklif etmeye isteyimiz. Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde yolsuzluk maşinasının en yaxşı dizayn ve modifikasyası boyunca yarışına hazırlanalar. Kırımlılarının yarım milyondan ziyadesi endi Covid vaksinasının iki kısmını da yaptırdı. Ama kolektif immunitet peyda olması için aşılamanı iki kerege ziyade adam yaptırmak gerek. Vaksinasiya olğan vatandaşlarımız arasında tek 2% insan hastalandı. Onlardan yarısı hastalıkını yengil geçirdi. Ama hekimler tek kasivetleniyor çünkü koronavirus ballarga da yetip geldi. Tek Kefe'nin Covid hastahanesine sonki ay içinde 7 küçük hasta düştü. Kızıl zonadan bizim levhamız. Yüksek sıcak, halsızlık ve güçlü öksürük. Aynı bu hastalık alimetleri 62 yaşlı Natalya Krasyuk'ta peyda oldu. Acele yardım maşinasının onu Kefe'nin Covid hastahanesine getirdiler. O bu yerde indi ikinci haftası buluna. Meni munda getirip yetkizdilar. Erşe yaxşı urmeten davranalar ve biz mına şimdi tedavilenemiz. Men özümni yaxşı duyam. Şimdi müessesede 143 hasta var. Dabay aylarında mında Covid hastaları için 120 yatak yeri hazırlanğan ediler. İyul ayında onların sayısı 150'ge artırıldı. Hekimler qayd etkenine göre vakit keçkeninin virus mutatsiya keçe ve da tehlikeli ola. Biz böyle bir netice çıkara bilemiz. Hastalık yokkan vaxtından klinik göstergeçler peyda olğanına kadar evvelkisinden daha az vakit geçe. Mesela pnevmoniyanın peyda olmasına orta karar 70 saat gerek. Şimdi 3-4-5 gün olması mümkün. Ama anamnezini doğru okumalı. Hepsi hastaları kabul etmek için yatkanlarını koridorlarga koymak gerek oldu. Hastahanede esasen ağır ağır ve kanaatlendirici hastalar yata. Bu yerde bulunğanda hastahanenin şu kısmını ne için kosmik geminin kıyaslanğanlarını anlaysın. Hepsi hekimler skafandırga oşağan korçalayıcı urbalarda yürüyeler. Ama sebebi belli virüs hastalığı. Kızıl zonada çalışan hekimler hastalık ağırca geçkenini, ölümler çoğlaşkanını ve hastalarının arasında gençler çoğlaşkanını aytalar. Orta karar bir sutkada 10-15 adam düşe, ama keçkenselege bakanda hastalarının sayısı artkaç. Balalar arasında da koronavirus hastaları çoğlaşa. Tek Kefe hastahanesine sonki ay içinde 7 hasta bala getirildi. Cumhuriyet Emek ve İçtimai Horçalaf Vezirliğinin malumatına göre vaksinasiya olunğanlar arasında Covid-nen 2% adam hastalandı. Onlardan yarısı hastalıkını yengil geçirdi. Ne olsa da vaksinasiya keçkenler siyrekçe hasta ola. Ama bir aşılama keçkenlerinin arasında da hastalanıp reanimatsiyaga düşkenler rast keli. Lakin vaksinasiya keçkenler hastalansalar da onlar aşılama olmaganlarga göre yengilce keçireler. Kırımda Covid hastalığı boyunca yanı antirekord geçken sutka devamında 544 hasta kayıt edildi. En çok İslam Terekiçki ve Krasnoperekopsk rayonlarında ve Yalta Aluşta kurort şehirlerinde. Lila İslamova, Sevilla Mimetova ve Artur Çalı millet için Kefe. Tıbbiyette altın isim Kırımның neyroxirurgi hizmetinin 70 yıllığına bağışlap, Ahmedjetте belli profesör Alim Vera Lesnitskayaga bağışlanğan memorial taxta açtılar. Tafsilatlar Sabina Deniyevada. Vera Lesnitskaya Semashka adına hastahanesinde çalışıp, Sovetler Birliği'nde birinci olğan neyroxirurgiya kafedrasını açtı. Ulu Vatan Cenkı vaxtında tıbbiyet hizmetinin mayeri Leningrad şehrinin müdafasında iştirak etti.
1950-51 senelер. Да yakında cenk bitti. Yarımada bozgunluk alında neyrohirurgi hizmeti yok. Ve Leningrad'dan bir kadın, neyrohirurg kadın keli. O bir şey olmagan alda, hasta ve yaralılarga yardım etken hizmetini aça. Vera Lesnitska tibbi ilimler doktoru. Onun işleri başta ömür örgüsüne, son ise miyinin kaplanmasına bağışlana. Вера Лесницкая Ахмезжетін Тибет институтында сыныр хасталыклары кафедрасында нейрохирургия курсына башчылык этеді. Бунин бірлікте профессорның ярдымынен Семашкадана хастаханесінде ярымадада бірінші сайылған 30 ерлі нейрохирург бөлігі açılған еді. Onun talebelері алим эсаслаған ань-анелеріні ұнытмайлар. Мен Вера Леонидовнанен студентлік вақтымда Семашка хастаханесінде емшіре олып çalışқанымда таныштым. Ертек нейрохирургияда бар еді бұпек ағыр бұлюк. О мені бегенген олса керек, чүнкі Ахмеджетте қалмама бұюк иссе қошты. 61 сененің 8 октябрь күні мен Семашка хастаханесінің штатында çalışып башладым. Але бүгінге қадар мындам. Екімнің емегі Красная звезда, Трудового Красного знамени орденлері ве бір чоқ медалерден мүкафетланғандыр. Қырымда яны кафедраның açılmasının керчектен де нейрохирургик қызметі инкешаф етіп башлады. Бүгінгі күнде бұл тек хирургик ярдымны дегілді. Yüksek технологик ярдым көстерген балабан бір структурадыр. Біз 17-18-19 сенелері давамында бұл қызметні актив шекілде инкешаф еттерміз. Шымдыки вақытта Москва ве Питер шehirlerinin seviyesinde keçirген амелиятлар япа білеміз. Талебелер профессорның ішіні муафақиетнен девам етелер ве өзлерінің тәжірибелеріні енді генч мутахассисларға берелер. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Курман районының Краснознаменка көйінде әжәлі ярдым бригадалары ерлешечек яңы модуль ноқтасы açılды. Екімлерінің комфорт ішлері ве хасталарының яқшы бақылмасы үшін бина пек яқшы донатылған. Тәфсилатларны Сусана Садыкова өгренді. Сергей Барболин әжелі ярдым қызметінде фельдшер оларақ 18 елдан берлі çalışа. Раньше мы здесь... Евелседе біз мұнда çalışайдық, ама хастаханенің ескі бынасында одаларымыз анда еді. Шарайтлеріміз бір қарар еді, ама шымдыкінден қиясламаға келмей, мұнда әршей бар. Енді хадымлер хасталардан қайтқан сон, донатылған весі жақ ерде ратлана білежеклер. Çalışмаға енгілже олажақ. Курман районының Краснознаменка көйінде бош тұрған ерде әжелі ярдым подстанциясының яны модуль бинасы ерлешті. Гаражларда машина тамиры үшін чоқырлар, видео незарет бар. Мында әжелі ярдым хадимлерінің бұлынмасы үшін онайтлы шарайетлер яратылған. Боадада олар ағыр күнден сон ратланмалары мүмкін. Әр хадимның шақси шейлері вербалары үшін өз долабы ве тумбачығы бар. Модуль Тибет ноқтасы федераль стандартларына етмезінген үшін девлет сақлық сақлав идалерені модернизациясы адлы лейха черчевесіне құрылғандыр. Мұнда кечірілген ішлерге региональ бюджеттен 4 миллион рубле айырылғандыр. Объект. Бина зиманеви шекілді құрылған хадымлердің комфорт ішлері весекенлерінің яқшы бақылмасы үшін епысы шарайетлер яратылғандыр. Мұнда автоном қыздыру системасы сыжақ ве сувуқ сув бар. Яны бодуль ноқта яқын көйлерден келген хасталарны да қабыл етежек. Сусана Садыкова, Алим Сейдалиев, Милет үшін. Кефедегі әжелі ярдым станциясының фельдшерлері машиналары ішінде 33 яшлы қадынның доғымыны қабыл еттілер. Тібетчілер пек тез çalışты, мутахассисларның ярдымы ile доғым эснасы яқшы кечті. Балачық сағлам доғылды. Бейаз халатлы қараманларақта бізім даими рубрикамыз. Üçüncü brigada, üçüncü doğum, Acile Çağarov. Кефенің әжелі ярдым станциясының диспетчер бөлігіне доғым ақта Чағыров келді. Адрес кедерал эки фельдшер Эльвина Сейджилилова ве Лина Удавиченко олған бригада чықты. Еді даққадан машина енді еріне етіп келді. Біз келгенде қадын енді азбарда тұра еді. Әбет doğum esnası башланған еді. Біз оны машинада бақтық. Yolda есе доғам деп айтты ве біз кеткен машинада баланы қабыл еттік.
Хастаханеге қадар бір хач метр қалған еді, ама балачық беклемеге істемеді. Ақшамсат едіде чақылақның ағламасы ештілді. Бөлелекнен әжеле ярдым машинасында сағлам балачық доғды. Бұ чықышларны фельдшер Эльвина Сейджилиларова бұтын өмірге қатырлап қалажақ. Әлбетті, машинамызда әркун доғым кечермейміз. Бұ кересі бізде бойле бір чағыру болғанына мен хованам. Әрші яқшы кечтім, балачық сағлам доғылды. Бірден қычырды ве мүмкін олғанын біз оны кефенің доғымханесіне алып кердік. Оғланчықның адыны Исмаил Хойғанлар, чоқ балалы ана Ольга Мыльникова. Балачығынен берабер да хастаханеде. Оты бейетчілерге ос минедарларны білдіре. Мен доғанымнен өзіну яқшы доям баламда да әрші яқшы меннен бірлікте ята. Біраздан әнді чихаджамыз. Фельдшер әршіні япмаға білген аскер кібі, ердаққа ярдымға келмеге азыр. Бұ керчіктен де жиддиве ағыр іш, әршені доғруве әжеле япмаға білмек керексін. Егер хаста ағыр олса, она ярдым көстеріп, тез-тез хастаханеге етіштірмелеміз. Эльвина Сейджилилова ечун зенаты беледі, ода бала олғанда адамларға ярдым етмеге севейді. Ве адетінже оның бірінші хасталары, қоқлалары ве сой-соплары еді. Генч Хадим енді 2 елдан берлі әжеле тіби станциясында фельдшер оларақ чалыша. Тібиет бұ өмірімнің бір қысмы, чүнки менің сойларым арасында да тібейджілер бар, битам, дайым, тізелерім. Мен бұ санны балалықтан севем. Шымдылек әжеле ярдым станциясында чалышмаға істейім, соны се қысмет. Стресс, телюке ве yorgunлық. Фельдшерінің іші енгілдігіл, ама хасталарының бақшыларында олған тәші көрішлеріне гүнелерінің қошқан әрбір тібейджеге илхам бере. Лилия Ислямова, Севиля Меметова, Даутчахала Саид Велиляев ве Артур Чалый, Милет үшін кефе. Субуқларға азырсызмы? Қырымда елжылар нақлиятында перевозчик зима 2021 адлы профилактик тедбірні кечерелер. Эсас мақсат елжылар нақлиятында қазалар сайысыны азлаштырмақ, рұқсетсіз ташымаларны белгілемек, ве ел қайделеріні бозғанларының оглеріні кесмектір. Тafsilatlı Cəlев қамызда. Айдавчы, габарит ышықларыны яқыңыз, лютфен. ГИБДД хадимлері Ахметжетті автобусының техники алыны бақалар. Олар Демір-Йол районында çalışалар. Автомобилер üçün қыш бірінші қарненде гілді әртеже келе. Пенжереве қапсызлық қайышлары насыл алда екен. Машина қыздырыжысы çalışа екен ма? Yol vesikaları ve taşıyıcı kaydeleri nezaret etili. Bu reydinin esas maksadı yol kazalarının sayısını azlaştırmak, avtobuslarının hafsızlığını teşkirmek ve sanitar normalarına uyganlarını belgilemektir. Yolcularını alıp ketkende er vaqt maska taqamız, antiseptikler bar. Er bir sımarıştan soң temizlik yapamız. Maşinanın salonunu ve tutkan yerlerini sürtemiz. Профилактик тәдбірді шер мемуриетінің нақлият везірлігінің полис ве дегер идарелерінің темсилжилері иштирак еті. Рейдлер бұтын қырым бойы кече. Біз лицензияларны рұқсетсіз çalışқан таксилерні ве ташыйчыларны тешкереміз. Ондан да башқа нақлиятны рейстен эвел техникалыны, айдавчыларның тыбби бақымыны незарет етеміз. Біз әмбелі әмбелгісіз незарет кечереміз. Машиналарының қышқа азырлығында энесасы техник шынгелеріні дәніштірмектір, деталь ве моторны яғламақтыр. Қанун бозыжыларға протоколлар тізіле. Соң бұл весиқалар махкемеге yollanıла. Сакинлерні есе жемат топланған ерде нақлиятта маскаларда болынмаға чағырамыз. Қыш келместен әвел автобус ве таксилерде қошма оларақ бұтын электрик алетлеріні аккумулятор ве изоляцияны тішкермек керек. Перевозчик зима 2021 адлы рейд октябрінің 24-не қадар девам етежек. Айша Шулакова, Сабина Денеева, Эльвина Баталова, Максим Голубев, Милет Ичон. Ос еліңнен яса. Фюзи Якубов адына Қырым Муэндислик педагогика университетінде yolsızlық машинасының ең яқшы дизайн ве модификациясы бойынша ярышына азырланалар. Бұл автомобиль нақлияты кафедрасының студентлері үшін өз білгілеріні амелиятта ішлетмек үшін уникаль бір фұрсаттыр. Девамы Дауд Чахаловда. Yolsuzlық машинасының тест-драйвы университет азбарында кече. Муэндислик технология факультетінің студентлері машиналы çalışқан вақтында көрділер. Сулейман Сулейманов бірінші yolcular арасында. Мен аңлағаныма көре, мұнда Қырымда олар үшін әршей яңы, чүнки машина чоқча шымал үшін яратылған. Бұл оның балабанлығындан көріне.
Yolsuzluk машинасы yolның ağır ve kıyın keçilgen yerleri için kullanıladır. Bir машина sımarışçının isteklerini nazarga alıp kolunен yasala. Kuzov cam plastikten yasalgan, tezlikler kutusu avtomatik. Машина 90%ga yerli detallerden yasalgan. Yolsuzluk машиналарını işlep çıkargan şirket Surguttan Kırımga 2016 senesi koçup geldi. Nakliyat universal ve onu vaqt yanılatmaga mümkün. Biz şimdi onu МЧС ve Koy Hocalık Vezirligine teklif etmege isteyimiz. Çünkü bizde çeşit vaziyetler peyda olması mümkün. Mesela Keriç ve Yaltada olğanı gibi. Cumhuriyetimizge yardım etmege hazırmız. Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin studentlerine böyle maşinanın dizayn, modifikasiya ve adını uydurma yarışında iştirak etmege teklif ettiler. Ralan Bayramov üniversitetten 2005 senesi mezun olğan edi. Bilgilerini ameliyatta kullanmaga istey. Bu leyha meni meraklandırdı. Unikalligi bar. Talaplar dairesi belgilengen. Men belesem bu leyha üstünde çalışmaga meraklı olur. Endi bazı fikirler var. Gelecekte mühendis olacaklar yarışının şartlarını ve reglamentini laf ettiler. Şirket yolsuzluk maşinalarının istisalından gayrı avtomobil tamiratının de uğraşa. Bu ise üniversitetke studentlik praktikası için daha meraklı geliyor. Biz için ikisi de meraklı. Biz bugünkü konuşuğumuzun neticesinde uzun zamanlık bir anlaşma tizmege isteyimiz. Men belesem o hem şirket, hem üniversitetimiz, hem avtomobil nakliyatı kafedramız için faydalı olur. Birinci ve ikinci yerini algan galipler 30 ve 20 bin rublelik para mükafatına nail olacaklar ve onlarga da bu şirkette işe kirmege imkan verilecek. Yarış geçecek vaktini birkaç günde belli edecekler. Davut Çakhalov ve Akim Bekirov, Millet için. Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrında Eki Dülber Suğa Kete adlı spektakl olup geçti. Sanalaştırmada aktörler halkımızın anane ve adetlerini aks ettirdiler. Spektaklde muhbirlerimiz bulundu. Шафика Татарисова театрде 4 yıldan beri çalışa. Onun birinci baş rolü sevgi hikayesi serlevası spektaklde edi. Bugün aktrisa Arzı Kız piyesasının karmanına çevrilendi. O pek yuvaş ve merhametli, vaqt herkesge yardım etip korçalaydı. O pek samimi insan edi. Bu drama herkesini düşüncege taldıra. Onu yüreknen his etmek gerek. O zamanları baylar endi butun koyun melligi Men degeni bu her şey bütün baynan çözüleydi. Toy yapacak olsa baydan gelip akça alaydılar. Yaşların toylarını yaparlar. Son kuzde toy yapkanda şavaş yapıp o akçılarını da kaytarıp vereydiler bayga. Hükmerde bay bağışlaydı. Enver Bilalov spektaklde bayının rolünü icra etti. Sağ olun baba. Teatrde Rospotrebnadzor'nın eposi haydilerine uyula. Eki Dülber Suğa Keter serlevası spektakl Arzı adlı kız akta. O Kırım Tatar halk efsanesi asasında Yusuf Bolat tarafından yazılgan adı. Sanalaştırma endi 4 yıldan beri kete. Eser boyunca yaş kız sevgi akta arzu etti ama onu alıp keteler ve eserlikке satalar. Lekin vatanga kaytma arzusu gerçekleşti. Bu spektaklde bütün aktörlarımız oynay. Hem orkestr, hem balet, yırcılarımız ve drama aktörlarımız iş başında. Bu bizim efsanemiz. Mencesine pek yaxşı interpretasiya. Men bellesem seyirciler hem spektaklge hem aktörlarının oyununa büyük kıymet kestiler. Eki Dülber Suğa Keter spektakli zemanevi dünyanın Kırım Tatarlarının anane ve adetlerine olan akisidir. Teatr kollektivi ise milli sanalaştırmanı saklap, anda yanı nefes körsetmege istey. 14 oktyabr günü teatrda Menim Zenatım Zadekyan serlevası spektakl Kırım Tatar tilinde olup geçecek. Da oktyabr ayında Amithan Sultan ve Alime Abdinanova akta sanalaştırmanı takdim edecekler. Yakın vakitte Orman Davası spektaklinin premierası da olacak. Yanı yıl arifesinde ise küçük seyirciler için masal sanalaştırmanı gösterecekler. Lila İslamova, Susana Sadıkova, Alim Sidaliyev, Millet için. Bu noktada yekünleyim, biz ile olunuz.